नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। रेल्वेची तिकीट आसा तशीच माल भाड्यात 5% वाढ, 67 नव्यो एक्सप्रेस ट्रेनी, मंगळूर मडगांव आणि रत्नागिरी 2 डेली ट्रेनी, सुपरफास्ट तात्काळ तिकीट वाडटली, रेल्वे अर्थसंकल्प। बुधवारा मायनिंग लीज रिन्यू करपाचो निमणो दीस। आता मेरेन खण खात्यान केले 7 म्हयन्यांचे लीज रिन्यू, 161 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी येणावळ जोडपाचो अदमास। मायनिंग बंद जाल्ल्यान राज्याची अर्थीक परिस्थिती अत्यंत वायट, मुख्य सचिवांची माहिती। राज्याच्या अर्थीक येणावळीत 800 कोटींचो फटको, चालू वर्षाचे कांय खर्च फुडल्या अर्थीक वर्षात धुकल्ल्या। गोयची अर्द्यावयर शेत जमीन लँड माफियांचे हातात, मुख्य सचिवाचो सनसनाटी दावो। बँको शेतकारांक रिणां दिनात म्हणून नाबार्डाच्या परिशदेत हुस्को। तामिळनाडूचे मिडलमॅन दितात गोयच्या नुस्तेकारांक बेकायदेशीर रिणां। दाट धुके आणि 8 उपरांत नौदळान मनाय केल्ल्यान दाबोळे नागरी फ्लायटी आडकल्यो। 350 प्रवासी 7 वरां विमानतळार तात्काळात। आमदार कार्लोस म्हणटा नौदळान नेमाक चिकटून रावप परवडपाचें ना। ल्हान चलयेचेर बलात्कार आणि अपहरण करतल्या तरणाट्याक वास्को लोकांनी बडयलो, दिल्लो पुलिसाच्या ताब्यांत। आरोपी तरणाटो अब्दुल रजाकान गुन्यांव पुलिसां मुखार केलो मान्य, प्रकरण पेडणे पुलिसां कडेन। आणि जीपीएल 2013-2020 धेंपो क्रिकेट क्लब आणि सर्वोदय रॉयल्स जिखले। धेंपोन चौगुले वॉरियर्साक मारले 8 विकेटींनी, सर्वोदय रॉयल्सान IPCA चंदीगडाक मारले 58 रनांनी। खबरो विस्तारान। रेल्वेची तिकीट सध्या वाडची ना, मात माल येरादारी भाडे 5% वाडटले। सुपरफास्ट आणि तात्काळ आरक्षणाची तिकीट वाडटली। विरोधी खासदाराचो बोवाळ चालू असतानाच रेल्वे मंत्री पवन कुमार बन्सलान मंगळारा संसदेत येता ते आर्थीक वर्साचो रेल्वे अर्थसंकल्प मांडलो। 67 नव्यो एक्सप्रेस ट्रेनी सुरू जातल्यो। मडगांव मंगळूर आणि मडगांव रत्नागिरी अश्यो 2 नव्यो डेली ट्रेनी सुटपाच्यो आसात। मडगांवची हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस आता चंदीगडा मेरेन वतली। And then another thing which I mentioned there, perhaps you must have taken note of it, is that in the process we've abolished the enhanced reservation fee. It is proposed to implement the FAC linked revision in only freight tariff from 1st April 2013. It will translate to about or a little less than 5% average increase for freight. As regards passenger fares, since these were revised only in January this year, I do not intend to pass on the additional burden to them now, as railways will absorb the impact of rupees 850 crores on this account. I propose to introduce 67 new trains, 67 new express trains. 27 passenger trains, 5 memo services, 8 demo services. The run of 58 trains is being proposed to be extended. I am sure the members who are agitated, their names would have found mention here only if they had the patience to listen to me. Ma'am, in all the new trains, express, passenger, memo, demo, and the extension of services, then the increase in the frequencies would have met the many demands of the honorable friends.
बुधवारा मायनिंग लीज रिन्यू करपाचो निमणो दीस. आतां मेरेन खण खात्यान 7 मायनीचे लीज रिन्यू केल्यात. सुत्रां सांगता ते कोंतान लीज नूतनीकरणांतल्यान सरकारान सुमार 161 कोटीची स्टॅम्प ड्युटी जोडपाचो अदमास काडला. स्टॅम्प ड्युटी फारीक करचे अशी नोटीस खण खात्यान सुमार 7 खण लीज धारकांक धाडिल्ल्यो. स्टॅम्प ड्युटी वरवीं राज्य तिजोरेन 161 कोटी रुपयाचो महसूल मेळपाची आस्त खण खात्याक आसा. 2007 रिन्यू जावपाचे आशिल्ले लीज आतां 20 वर्सां खातीर म्हणल्यार 2027 मेरेन रिन्यू करतले अशें नोटिशीन म्हणलां. 28 फेब्रुवारी मेरेन स्टॅम्प ड्युटी फारीक करचे अशें खण खात्याचो संचालक प्रसन्न आचार्यान सय केल्ल्या ह्या नोटिशीन म्हणलां. परिकार सरकारान फाटल्या वर्सा स्टॅम्प ड्युटी कायद्यान बदल केल्लो. लीज रिन्यू जातकच खण लीज धारकाक फुडल्या 20 वर्सांची स्टॅम्प ड्युटी एकदम फारीक करची पडटली असो नेम ह्या कायद्यान घातिल्लो. गोंयान 42 खणी रान वाठारा भायर आसा अशे अधिकृत कागदां दाखयतात. तातूंतल्या 7 खणींच्या डॉक्युमेंटांची तपासणी जातकच स्टॅम्प ड्युटी फारीक करपाची नोटिशी धाडल्या. रान खात्याची मान्यतायेची गरज नाशिल्ल्या 7 खण लीज धारकांक लीज रिन्युवला खातीर सुमार 2 सप्तकां पयलीं नोटिशी धाडिल्ल्यो. इतले मजगतीं कर्नाटकाच्या केशी खातीर गोंयची मायनिंग केस सोमारा सुप्रीम कोर्टान आयली ना. कर्नाटकान आनीक 2 दीस मागल्या. गोंयची केस शुक्रारा येवपाची शक्यताय आसा. रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर. मायनिंग बंद जाल्ल्यान राज्याची अर्थीक परिस्थिती अत्यंत वायट आसा अशी माहिती मुख्य सचिव बी विजयनान दिल्या. मायनिंगाक लागून राज्याच्या अर्थीक येणावळीत 800 कोटीचो फटको बसला. त्या खातीर चालू वर्साचे कांय खर्च फुडल्या अर्थीक वर्सात धुकल्ल्या अशी माहिती विजयनान दिली. नाबार्डाचे स्टेट क्रेडीट परिशदेंत विजयन उलयतालो. येता त्या बजेटाक येणावळीचे नवे मार्ग सोदचे पडटले. कांय मार्ग आतांच फायनल करून दवरल्यात अशें विजयनान स्पश्ट केलां. We are going through a very, very hard phase. Reasons, of course, are obvious. Thanks to this problems in the mining sector, we have taken a big hit. If you see the budget document for the current year, that is 12-13, you will see that we are targeted about 1,000 crores. But so far we have achieved only about 350 crores. And the stoppages has resulted in a shortfall of around 650 crores. The stoppage of mining activities, that has also hit other sources of revenue, value-added tax. A total of around, my estimation is around 800 crores is the hit that we have taken in the current year. Well, it is a prudent expenditure management that has helped us in tiding over this crisis. We have been successful to a large extent in cutting down wasteful expenditures. We have been able to hold back expenses which we thought can be postponed to the next year, that the expenditure will remain at the same levels as the current year. We have to look at other alternative sources of generating revenues, some of which has already been finalized, and at the same time to ensure that the major activities of the government and the major economic activities in the economy are not affected in the process. गोंयची अर्द्या वयर शेत जमीन लँड माफियांच्या हातात गेल्या असो सनसनाटी दावो मुख्य सचिव विजयनान केला. शेत जमनीर पिकावळी परस हेर येणावळ चड मेळिल्ल्यान शेतकार जमनी विकूंक लागल्यात अशी खंत ताणें उक्तायली. नाबार्डाचे स्टेट क्रेडीट परिशदेंत विजयन उलयतालो. नॅशनल बँको शेतकारांक लागीं धरिनात असो आरोप प्लॅनिंग बोर्डाचो उपाध्यक्ष दत्ता खोलकारान केला. तामिळनाडूचे मिडलमॅन गोंयच्या नुस्तेकारांक बेकायदेशीर रिणां दितात. हे परिस्थितीक हांगासरल्यो बँको जबाबदार अशें आरबीआयचो प्रादेशीक संचालक जे.बी. बोरियान उलोवन दाखयलें. The idling land assets of Goa is utilized for the primary purpose for which the God had created them, and not just being traded with the land sharks which are coming from rest of India. I believe half of this land has already gone into the hands of these the land mafia. So why does it happen? Essentially because when there is no income, when there is no remuneration, and when he has to cultivate the land in the most adversarial conditions, why would I keep that land with me? If I get a good price for this, why wouldn't I not sell it? So we need to attack this problem, from so many angles. I see nationalized bank branches are there, but they are not the local people friendly. They open the branches. I am surprised when I just heard that the
credit to the farming community, to the agriculture is 2% in Goa. I am sorry to state, the branches are opened in Goa more for deposits rather than lending, if I am not wrong. Because when I go to the villages, the farmers don't dare to enter the local branches of the nationalized banks, because they feel that this bank is only to garner deposits in the villages from the NRIs. The basic purpose of opening the bank to lend a helping hand to the small and marginal farmers is not fulfilled, I believe. Because I see farmers, when they go for even small loans, they are asked to give sureties. That when the Chief Secretary says that a middleman from the Tamil Nadu, they are providing the credit. To the fishermen, the credit is coming from Tamil Nadu, that too from the unorganized sector, from the middleman. It is an utter failure on the banker side. Kindly see to it. Tell your branches all over Goa that wherever they find these sort of things, they must take initiative. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.